Ligidingwe ngerhahla ilanga le-Afrika endaweni ngendawo namhlanje. We've opened a case of murder against the DA, Tshwane Municipality, Silas Brink, and the city manager, Johan Medler. I-EFF ivulele i-DA ne-ANC icala lokubulala abantu ngobuningi amaskral ngemva kokuthi isibalo sababhubhileko sikhuphukele ema-20. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba godu ku-SABC 1 ngesiNdebele lotshani. Namhlanje kuhlangana iminyaka ema-60 kwasungula ihlangano yebumbano lamazwe we-Afrika, i-Organization of African Unity, EOAU, esele ibizwa nge-African Union. Ihlangano le yasungulwa ngo-1963 ukulwisana nokugandelelwa kwabantu abanzima bagandelelwa makhuwa. Bayenzelwe ukukhuthaza uyibumbano nokuvikela isithunzi senarha ezimalunga wehlangano le enarhakazini ye-Afrika zombelele. Ilangeli ligidingwa enarhakazini ye-Afrika zombelele njenge-Africa Day. Ukubuyekeza ikhambo lenarhakazi ye-Afrika le eminyakeni edlulileko. Umengameli uCyril Ramaphosa udose phambili umnyango ukugidinga ilanga le-Cradle of Humankind etlhagwini Tjingalanga ye-Johannesburg. Kube likhambe elikhethekileko lenarhakazi ye-Afrika njengoba nagidingwa ilanga le-Afrika namhlanje. Ilangeli liza nje inarhakazi ye-Afrika isaqalene neentjhijilo zomnotho nezomphakathi. I-OAU esele ibizwa nge-African Union yagadeleleka bona iqinise kulingene ukuthi woke umuntu aphile impilo engcono, kodwa lokho kubonakala kunzima. The African Union is a change in the right direction from the OAU, but it is an incremental change. It's no magic solution to Africa's developmental or security problems, but it certainly brings on board issues on democracy, good governance, and issues of accountability that were absent from the Charter of the OAU. Kanti kwaba nethwaya mlando eDurban eSouth Africa pha. The time has come that we must end the marginalization of the continent of Africa. The time has come that we must end many centuries in which many on our globe despised the people of our continent. Kwaba nesikhathi sezipolitiki nakwethulwa ihlangano le. Africa is free, is strong. It is a new sun, a new dawn, a new day. It is not the sun that you used to see, the sun of slavery, of war, of illness, of weakness, the sun of strong, of power, of dignity, of freedom. Ilanga le-Afrika ligidingwa ngokuqalelela ukuthuthukiswa kwenarhakazi ye-Afrika nokubumbana kwenitjhaba. Africa doesn't deserve to be under continuous war. Africa deserves to be in peace. And we call for the stakeholders to engage in peace process to support African communities to get back to their normal life. If today we stand for the humanitarian activities, it's just because we see people desperately looking for the support that they don't get. But I think stakeholders, states, those who can decide, decision makers, we can work collectively to see how we can support each other for the communities. Forebearers had a vision, a grand vision, that is realizing fruition after 60 years. And the current generation of African should not let the guard down. In fact, we must demand more from accountability from our leaders. Why are we in poverty? Why are we underdeveloped? Why are we underemployed? And these are questions that must be asked. Whoever wants to prepare to be in a leadership role, we must up our game. Ilangeli liyithwaya mlando ligidinga enarhakazini ye-Afrika zombelele zenarha ze-Afrika ezimalunga we-AU ezima-55. Africa Month 2023 has been themed Deepening the AU Vision for Unity, Prosperity and Modernity for a Better Africa and a Better World. On Thursday, the 25th, South Africa will once again join the nations of our continent in celebrating Africa Day as the day on which we commemorate the establishment of the Organization of African Unity 60 years ago and its transformation 20 years ago into the African Union. Africa Day is a day that focuses our consciousness on the development of our continent.
Usihlalo we-SADC nongumongameli weCongo uFelix Tshisekedi nosihlalo we-African Union uAzali Assoumani balindele ukwethula umlayezo wesekelo ngelangeli ngethungelelwano lomoya. Kanti ekhasini lethu le-Facebook sibuzile bona ngiyiphi indlela engcono esingagidinga ngayo i-Africa Day sima-Afrika. Nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Afrika usisiqalo, Afrika usisiphelo. Olusuku kufanele luqatshelwe ngama-Afrika. Afrika ichumile ngezenkcubeko kunye namasiko. Singama-Afrika masibumbaneni sithandaneni. Happy Africa Day. Ngaba kuhle uma ngabe singahlanganyela sisonke kakhulu ezikolweni balishumela ivangeli lobuzwe bethu. Sikhulumisane, ikhulume nje ulimi ongalona lakho namhlanje ngami nje ngithi Dimulanka ufela ma South Africa manhle. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthwesa umlando okuziphendulela ngombono wombukeli. Abantu benkolo ezahlukahlukene kweSouth Africa basararekile manje ngemva kokuvela kwevideo enkundleni zokuthindana ebeyiveza isiqhema sabantu sichisa iBhayibheli sithi batsho incwadi kaSathana. Isehla kwalesi senzeke esiphandeni se-OR Tambo ePumalanga Kapa. Abaholi bamasondo nohulumende bakuhlabe ngamagama abukhali lokho. Bathi abantu kufuze bazifundise ukubekezelelana. Abanye bathe uhugana kwamakholwa nabanye abakholela kezinye inkolelo zeAfrika kungasusa ipi engeke isaphela. Lo mfanekiso ngamhlanga ubonakalisa igquba labantu lunyevulela lukwatshisa incwadi engcwele. Esisenzo asehlanga kakuhle ngakumbi kwabo balandela inkolo yobuKristu. Kubona kwethu umsasazi sifumanise uba ngenxa yokuvela kwenkolo ngenkolo sifumanise uba ekuhlaleni deep down kwindawo esihlala kuzo ezilalini nasemalokishini kungakhona imfazwe eziqhubekayo zenkolo. Kule ivideo kubonakala indoda yimbi imile phambi kwabalandeli bayo inika umyalelo wokuba kuchizwe zonke incwadi zamakoloniale kuquka neBhayibheli nakakade. Aba bantu abazibiza ngokuba ngabalandeli benkolo kantu babanga ngelithi uninzi lecawa ingakumbi ezilandela ubuKristu nazo ziyaqhubeka zitshise amayeza amaxhwele neengubo azinxibayo ingakumbi xa elahla ubugqirha okanye ubungoma engena kwezobuKristu. So asishisanga iBhayibheli lodwa kepha sishise nazo zonke lezincwadi ezize with ama colonizers here. Umlawuli weCamago Institute uProfessor Nokuzola Mndende umemelele ukuba kube khona unyamezelana nokuhloniphana phakathi kwamaqela emva bangemvaba. Makungabikho nkolo nobikho eliphini icala ethi thina uThixo simazi ngaphezu kwabanye okanye wena awumazi uThixo izapha kum ndizokuxelela ngoThixo. Usekela sihlalo wendlu wisomthetho kwiphondo eMpuma Koloni Mlibo Qhibushana uzigxibhe kabukhali izenzo zokunyevulelana nokwenyelisana phakathi kweenkonzo zemvaba ngemvaba. Sivakalisa umothuko wokunxunguphala nongonwabi izingxelo zokokuba kukho ukubukulana ungajongani kakuhle phakathi kwenkolo kweli phondo leMpuma Koloni ingakumbi ukutshiswa kweBhayibheli ezingcwele ukubukulwa nokucekelwa phansi kwabo bakholelwa kwinkolo yesintu nemveli. I-South African Council of Churches ikholwa ukuba nayiphi na inkolo kanye ibandla kufuneka lushumayele uxolo ubumbano khona kuze ungabikho unyevulelana nokuqhwaya udushe edlangalaleni. Dinkululeko Nyembezo Iindaba ze-SABC eMthatha. Le ndaba yokungabekezelelani kwenkolelo ngiyo kanye eyenze ukuthi kube nefuneko yokuthi sikhambiselelele nomongameli wehlangano yabaholi bendabuko beAfrika abasebatsha iAfrican Young Indigenous Traditional Leaders inkosi uMagodongo Mahlangu webuhle buzile. Mkhalangana sikulotshise bese kwamkele endabeni zesiNdebele.
Ungakhe usihlathululele ngenkolelo zama-Afrika nokwahlukahlukana kwazo? Ngiyathokoza Nkosi, ngithanda ngokulotshisa ke ababukeli be-SABC ngilotshise nabalaleli. Ndabezitha ithini ke indaba yokubikezelelana kwama-Afrika ngenkolelo zawo njengomana siqeda ukubona kile ndaba yokuchiswa kweBhayibheli? Ngicabanga ukuthi sikolodana into ekuthiwa yi-dialogue sibabantu abanzima. Kodwa ngaphambi kokuthi mhlawumbe siye ku-dialogue ifanele kokuthoma sikhumbule ukuthi sinomthetho sisekelo osiphetheko eSouth Africa lapha ungekhe wazenzela khona. Ukuthi ukuthi omunye nomunye umuntu unelungelo lokwenza lokhu akholelwa kikho. Yeke kufanele mhlawumbe laba be-South African Human Rights Commission ke benze ama-workshop bafundisa abantu nofana bavakatshele imihatsho nofana ama-televishini bakwazi ukukhuluma nabantu babafundise ngamalungelo abantu ukuthi omunye nomunye umuntu unelungelo loku-associate nofana lokuhlanganyela yilokho akholelwa ukuthi kuyamphilisa. Yeke Ndabezitha ama-Afrika aziwa ngamalimi ahlukahlukeneko namasiko ahlukahlukeneko. Ngikuphi okhunye okwenza ukuthi i-Afrika ibe ngekhethekileko? Afrika ingekhethekileko ngendlela eziningi-ke. Uzokukhumbula ukuthi i-Afrika nasiqala ngokwezekolo sifunyana ukuthi ukusuka lapha ambure central okuthinga phezulu ikolo ebusako nofana elawulako nofana edominatako kuyikolo ye-Islam. Nawusuka lapho wehlele enzasi uzokufunyana-ke ukuthi kunekolo yesiKrestu edominatako. Kodwa ngaphakathi kwazo zombili inkolo lezi abantwana be-Afrika banamasiko abakhule ngawo ukusuka kibokhokho ikhamba isizukulwana nesizukulwane. Yeke amasiko abo-ke akhamba ahluka ngokuvuma, akhamba ahluke lapho kuyafana nangembatho. Ngoba khe ngabona ezinye zey'nthombe nangiqala imakhiwo nangikhuluma ngemakhiwo and architecture ubona ukuthi hayi man inhodlo kwaNdebele sinazo. Ngibona nalapha e-Afrika esitshabeni esinje indlela abakha ngakho nendlela abagwala ngakho kuthi ukuthi banendlela abazi-identifya ngayo nofana abazikhombisa ngakho nendlela abahluke ngakho nabaya kezinye iy'ntshaba. Ndabezitha umvumo wona utsho ukuthini ebantwini be-Afrika? Umvumo sizokukhumbula-ke ukuthi umvumo kuyinto ekhambisana nomoya. Lokho nawuvumako uya connecta, ngifuna igama lokuconnecta liyangilahlekela ke isiNdebele kodwa uyaxhumana-ke nomoya. Kuye ngabe ukuthi umoya ochayisana nawo ngonguphi ngaleso sikhathi. Kodwa ukuvuma kuyindlela yokukhuluma elula nibaningi nibabantu nokudlulisa umlayezo othinga ebantwini. Mkhalana nawubonako konke lokho esele ukukhulume ngakho ikolo yesi-Afrika ilimi nomvumo kuphethwa ngokwaneleko na uqaleko nangabe ubona ingasuthi kuyaxhayela kukuphi lapho ubona ingasuthi ngathana kuyakhibelelwa? I-Afrika inabantu abangange 1.4 billion. Yeke umberego wethu kukuthi lokha sikolonizwako singabantu be-Afrika kunenkolo esabolekwa zona ngoba ngikhumbula ke umunye unyaka ngakhe ngathi nangenza imfundo zekolo ngafunyana ukuthi izinkolo akusizo lezi bengizazi zodwa kodwa neinkolo lezi zinengi. Kulapha ngafika khona ngathi nangabe e-India kune-Hinduism, lapha e-Middle East nofana e-Afrika kune-Islam, lapha e-China kune-Buddhism. Khana lapha kwaNdebele nofana lapha e-Afrika eSouth Africa ikolo ngaphambi kokuthi kufike iinkolo zokubolekwa kwakungiyiphi ikolo esasiphila ngayo. Lokho-ke uzakuqala-ke ngamasiko-ke esikhamba siwenza njengomntwana eNdebele nginamasiko, nginendlela engilotshisa ngayo, nginendlela engikhonza ngakho nangifika lapha ngiyakhona mhlawumbe ngendlela yokukholwa kwebantwini abangasekho amadlozi nangokwenza izinto abaziphilako. Yeke into yekolo ngingathi ihlangahlangene khulu okungangokuthi nangisikhulako sase-religious esikolweni yathi nejanyiswa ki-religious
wakufanele kufakwe ikolo yesi-Afrika kodwa ithuba lelo zange laba khona. Omunye nomunye umuntu wazifundela ngekhabo uzokhamba ubona abantu nakakhuluma kade mina ngivela kwamahlungu lekhethu asenzi nje kungobana indlela pilosiko yethu le asinayo indlela eformal esizenzela yona ukuze sikhone ukunqokezana yona sisitshaba ngokwehlukana. Nihlangano yamakhosi asematsha litsho ukuthini kini ilanga lokugidinga uAfrika? Ilanga leli litsho okukhulu ihlangano ye-AYIL, African Young Indigenous Leaders. Uyani lo nokho akatsho ukuthi umuntu ongapassport 35 sibala i-energy ukuba namandla amabutho injamabutho ihlangano le ikhambile-ke enarheni eziningi e-Afrika sinawo ama-branch lapha sikhuthaza khona ukuthi ubukhosi abuthathe indima yabo, ubukhosi abufundisa abantu abatsha, ubukhosi abantu abatsha bachidele kibo, senzelelani ubukhosi akusike into yabantu abadala ni thina isizukulwane lesi esele sibusa namhlanje fanele sichithele abantu abethu eduze ukuze bazwisise ukuthi into yokubusa akusiyo into yokuhlanga kodwa kuyinto kuyinto esibeleka nayo nofana kuyinto yesiko kuyindlela yokugcina amasiko wethu ngoba kungiwo asehlukanisa nezinye intshaba. Ungaya eChina banamasiko abo, ungaya kiliphi ilizwe njengoba bekubekwa ingwenyama lapha e-UK benze ngesiko lawo amakhuwa. Nathi-ke sibabantu abanzima sifanele sihlale sikwazi ukuthi sinelethu isiko elisihlukanisako elikwenza ukuthi ube mZulu, ube mSuthu, ube Mpedi, ube mSwazi, ubuye ube mNdebele. Yeke akusi ukubandlululana ngokuziveza ukuthi wena ekheni umhlobo bani. Yeke nathi i-AYIL sithi amakhosi akabumbane, sithi abantwana benkosi ababuyele ebukhosini sikhone ukuhelebha lo mbuso sithetheko lapha abangaboni khona sibaphandlulule. Na ungaqala-ke kwezepolitiki kuyaliwe emazweni lapha eSouth Sudan ngekubambane ngelihluthi abantu bereka lapha kuma-embassy wafakela ukuthi mndeni katakule. Lokho konke kuyakhombisa ukuthi ubukhosi akafananga bujame ngemva ngoba bosopolitiki babodwa abakhoni. Kufanele njengaboyise amakhosi sichithele hlanu kwabo sikhone ukubakhombisa indlela nokubakhumbuza ukuthi isitshaba lesi elisithetheko akusiso senu ngesabobamkhulu. Mlungu asikuthokozile ukukhulumisana nawe namhlanje endabeni zesiNdebele. Loyo bekungundaba ezitha uMagodonga Mahlangu webuhle kwizile. Siyakuthokoza. Inlinganiso ezenziwe yihlangano eqale inlinganiso iRatings Africa itshengise imbalo ezehlileko zemali zikamasipalata zomnyaka opheleleko. Ngokwenlinganiso zeziko lezenlinganiso iRatings Africa kuvela ukuthi ukuthoma ngomnyaka ka2015 ukuya ngo2022 lehlili izinga lokusebenza kwabomasipalata bathole amaphuzu ayi36 ukulinganiswa nayi44 ekhe bawathola phambilini ngokwesigaba sokusebenza kuhle kwabo. Ngitsho nabomasipalata abakhulu abalawulwa mikhandlu ama-metro ekufanele abe yisika ekuthuthukiseni umnotho izinga lokusebenza kwabo lehlile nalilinganiswa naphambilini lisuke ku55 points lehlela ku41 points ngomnyaka opheleleko. Unfortunately, the results of the 2022 financial results of the municipalities, the analysis thereof, just continue to paint a bleak picture. There is one province, Western Cape, that's still considered to be largely financially sustainable, the municipalities within that province. But unfortunately, in the rest of the country, the financial sustainability is deteriorating. Phakathi kwabomasipalata abakhona ukuthola amaphuzu ngokusebenza kuhle ngokuhlela isabelo semali zabo, imisebenzi yamaqalontanzi wabo abasebenzela phezulu kwayo kunye nokulawula imali zabo. Kubalwa amasipalata weMidvaal eGauteng kunye neweSaldanha Bay eChingalanga Kapa abathole 72 points. Bathi na ungurhulumende wekhaya kutsho ukuthi umholi osebenzela isitshaba. Good, clean corporate governance. No stealing, good planning, don't meddle politically in financial problems, and just do the little things really well. Our job is service delivery, and that's what we should focus on. When you do that really well, you will develop a great economy,
and economy will create the jobs. The recipe is simple. We are getting the basics right, so we focus on the basics, on what government's supposed to be doing, and there's sheer political will, as well as there is a highly dedicated staff that has been employed within the municipality. And I think it's as simple as that. We focus on getting the basics right, and that is exactly what we are doing. Kunentshijilo eziningi zokuthi abomasipalata ababokaboka ngemali kunye nokuhlayela ngamakhono fundwa ukuchugulula ubujamo abakibo bazokucaphazela umphakathi olindele ukuthola imisebenzi. Ukudungeka kwamanzi nokwehla kokugula kokuthulula ikholera eHammanskraal kukhulunywe khulu ekulumeni yesabelo semali kumasipalata weTshwane. Kuphehuke irawurawu lokhuya iEFF nayitshijela imeyara yeTshwane uSillerbrink bona asele ihalasi lamanzi weHammanskraal njengobufakazi bokuthi amanzi lawo akanakholera. Lokhu kunjengomana uBrink amemezele ngokwezithemba ukuthi umasipalata nakahlola amanzi weHammanskraal nakezinye nakamanye amadamu weTshwane akhange afumana amathwanya wekholera. Nakusenjalo umasipalata weTshwane wabele imali eyi450 million yamaranda ukulungisa iplanti yokutsenga amanzi yeRooival iminyaka emithathu ezawo. iEFF ivusa umdlenga ifuna umeyara weTshwane enza abamlayela khona naye asela amanzi awadlisa abantu. irawurawu ithome emzuzwini embalwa ngaphambi kokuthi isiphathiswa sezemali emkhandlweni kamasipalata uPeter Sutton ethula isabelo semali zikamasipalata sika-2023-2024 kodwa uBrink akhange azithathele ehloko imfuno ze-EFF. The Rooival water treatment plant must be closed, must be shut down, and there must be an alternative temporarily arrangement of water that must go to the people of Hammanskraal until there's a solution in terms of how to resolve, because it is clear that the water treatment plant in Rooival gives the people of Hammanskraal dirty water, but the city continue on feeding the people of Hammanskraal the same water. Thome nenye ivungamo iEFF beyifuna bona isabelo semali ikhulunywe esikhathini esizako kwanje ke kudenjwe khulu leyo umraro wamanzi eHammanskraal. As councillors were not respected because we are the one that were supposed to get sight of the speech first before it could go to the public. So we felt very much undermined. Ncancabezile ngakho lokhu Sutton ngemva kwalokho wabeka etafuleni isabelo semali zikamasipalata i450 million yamaranda bekelwe ngeqathu kuvuselela iRooival ekuyiplanti yokutsenga amanzi ekhulunyiswa khulu ukuthi ngiyunobongele womraro wamanzi eHammanskraal. With 150 million rand being made available as from the 1st of July to urgently see the phase work of phase 1 of the refurbishment be completed. Nakusenjalo woke amakhansela weTshwane athumela amezwi okuchiriye emndenini ethintekileko begodwa bazibophelele ekutheni bazokusebenzisana ukuletha isombululo. Further tests must be done, including on the water tankers that are used to augment, because we know that the water in Temba is not drinkable. Nakusenjalo isabelo semali sedorobheli sinqopha ukwenza iqalo nranzi indawo ezithindeke khulu ekulethweni kumbi kwezenzelwa amanzi nemthangalasisekelo yegezi kuzokuba liqalo nranzi. Phetheze Africa njenganje-ke silalamela umhloli osemutsha odabuka eTofontein kwaNdebele eMpumalanga. Lo mhloli osemutsha sewukhuphe incwadi ezimbili kanti sekhe watlola nanganye esemaphephandabeni kwatlolwa ngaye ephephandabeni leKenya kubukwa umsebenzi wakhe omuhle. Musa siyakwamkela sincancabeze nokukuphazamisa esikoleni njengoba nasazi nje bona usafunda umatric. Ungathoma usitshele ngomsebenzi wakho wokutlola incwadi nokuthi wakhuthazwa yini? Angithome ngithatha ithuba bese ngiyalothisa endlini zokukhathela ngakuwe emhathi bese ngilothise bonke ababukeli bendaba zesiNdebele iSABC. Ngithokoza ithuba lokuthi nami ngivele endabeni ngizokhuluma nababukeli ngibatshele ngokuthi kwathomaphi konke. Mina igama lami nguMusa kwaChabango, ngibuya kwaNdebele ephumula kwaChabango Nkosini. Ngibhale incwadi ezimbili. Ukuthoma kwami ukuthanda incwadi ngathoma ukubhala
mhlokha ubaba umnumzane uRamaphosa moSouth Africa ngumengameli nakavala iphaseli alivalela indaba ze COVID-19 sihlale emakhaya ngathoma ngazibuza ukuthi yini into engingayenza uqhubha isikhathi ngabhala incwadi ezi ngaqhubha isikhathi ngalinga ngazama ngawo wonke amaqhinga ukuthi ngithole ama-publishers angipublishele bese ngikhiphe incwadi. Namhlanje iAfrica Day licho ukuthini kuwe ilangeli njengomhlolo semutsho umsebenzi wakho osowuvele nakamanye amazwe weAfrika uzizwa njani ngalokho? Ngizizwa ngizithoba kakhulu begodu ngizizwa ngijabula ngoba njengoba namhlanje kulilanga leAfrika kuthi ukuthi kunabantu bebakhona baphila kade abasitshela umlando and nathi njengoba siphila nje kunabantu abasazokuphila emva kwethu so nathi kufanele ukuthi njengoba sisaphila nje sibuthelele konke singakhona ukubuthelela sikuhlanganise bese senza isiqinisekiso sokuthi igeneration ezokulandela thina nje nayo iba nezinto ezozibona manje njengabahloli ngizizwa ngijabula kakhulu ngaphakathi kwehlizwe nami ngoba imihlolo ifana nento esazokuhlalela safuthi ama-generation ngokulandelana kwawo asazoyifunda incwadi ezingizibhalile especially leyo yesiNdebele abantwana basakhulako basazoyifunda eTikophi ngaphasi komthunzelanga lesikhathi sakho so njengoba kuyi-Africa Day nje ngibona kubalulekile begodwa ngifuna ukuthi abantu bazi ukuthi njengoba siphila nje asibele nje siyichiya-ke emhlabeni siphile nje sibe khona esikwakhako ezokunasile emhlabeni bese kuyasala usalela abantu abalandelayo igeneration elandelayo. Ngokubona kwakho ikhona ituthuko emkhakheni wezokuhlola khulukhulu nawuhlola ngendaba zeAfrika nelutsha? Ituthuko lona likhona baningi abantu abanetshisakalo yokuthi bafuna ukubhala bafuna ukwenza incwadi kodwana ngibona ngathi indawo ezisiza azikahaba ukuzala kakhulu especially elimini lethu lesiNdebele ngoba ilimi lethu lesiNdebele alikakabi broad especially in terms of language kodwana mina ngazitshela ukuthi ngemva kokuthi ngizwe ukuthi eSouth Africa apha ilimi lesiNdebele ngilo kuphela elinencwadi ezincane ngathoma ngabhala khona mhlokho ngaba netshisakalo ukuthi nami ilimi engalimunya ebeleni ngifuna ukuthi ngizale lande ngifuna ukuthi abantu bakwazi ukufunda isiNdebele begodwa isiNdebele sikhule sirage sibe sikhulu. Abantu abatsha basafuna ukukhuthazwa kakhulu ngokufunda nokuhlola ungabakhuthaza uthini wena njengomhloli? Ngingabakhuthaza ngokuthi mina lapho bakhona abathome kube khona abakwenzako abathome bahlole ngalokho okuncane abanakho ngalokho okuncane abangakwenza abahlole into le ithoma ngokuthi uthoma uhlole nawufuna ukuhlola nawufuna ukupublisha ube yi-author ngelinye ilanga ithoma ngokuthi ube nomnyakazo wenzako ungalindi ukuthi abantu baze kuwe kodwana wena thoma wenza ongakwenza ebese uyagogoda iminyango ubone ukuthi iminyango ngimipho ongayilinga ngobana mina for ngipublishelwa nginingi iminyango engayilinga ziningi abantu engaba ukuthi bangisize kwesinye isikhathi azange ngithole lokho bengifuna ukukuthola kodwana ekugcineni ngakuthola so ngifuna ukuthi nakilaba abasemakhaya basafisa ukuthola basafisa ukuphumelela ngomhlolo nangokufunda ababereke nzima ekugcineni kuzokuphumeleleka ekugcineni uzokufika la ufuna ukufika khona kodwana thoma la ukhona ngokungani onakho ukusebenzise konke kube yibuthelelo elizokuraga likuse phambili njengomuntu. Khani esikhathini esizayo likhona na ithuba lokuthi singakubona uhlola ngeAfrika nobuhle bayo? Kanjani eminyakeni ezokulandela le ngizokuthola isikhathi esihle sokuhlola bese ngizokuhlola ngezinto eziningi ezihle ze-Africa njengoba celebrate i-Africa Day i-Africa inendabuko ehle begodu inelemuko elihle lamasiko ziningi izinto esakose uhlole ngazo elimini lama-Afrika wonke begodwa nobuhle be-Afrika nezinto ezihle ezenzeka e-Afrika unengi isakho sekuhlole yiningi lazi isakho sisibhale phasi ukuze igeneration elandelayo ibe nelwazi ezolifunda nje-ke ngibone kukuhle ukuthi nami ziningi izinto engisazokwenza ihubhululo ngazo bese ngibuthelela ilwazi begodwa ngibuthelela ikwazi kubantu abadala nabosolwazi bese ngiqeda ukulibuthelela la ngihlole ngalo ngixolele ukuthi igeneration elandela thina le izokwazi ukuthi nayo ikwazi ukuthi ngenkathi zethu bekwenzakalani.
Musa sithokoze khulu isikhathi sakho sikufisela ukuhle nempumelelo emfundweni zakho nebizweleni lakho lokutlola. Ngithokoza kakhulu. Loyo bekungumusa umtloli osemutsha nokho ke onomsebenzi omuhle. SABC News sidosela umtato nangabe unomhlala wendaba. Indaba ukusiluma indlebe namkha indaba ezintswenyako emphakathini wankenu. Ngasidosela umtato ku 011 714 6133 namkha usimailele ku news@sabc.co.za. SABC News iphimbo lakho isijamele ayithatha ihlangothi. Hlangana nabanye abantu abatsha ababonakele bazikhakhazisa ngesikhabo nokubama Afrika ngokupheleleko yimbongi uThulani Bongwe Mahlangu obuye abe sisazi sezamasiko somuntu omutsha esibonelelo esihle ebantwini abatsha. Siyakumkela mntwana kwethu. Sithokoze Jali silochise nababukeli emakhaya abathandana ngenjobo bathi mhlala ngala njobo kuyaliwa kwamakoro. I-Africa Day namhlanje abantu abatsha babonakala baphelelwa ikareko yokuphakamisa uAfrika begodu ke siyazi ukuthi njenganje ngoba kulilanga elikhulu kangaka Africa Day abantu bavunulile bambethe kuhle yonke into leyo ungathini ngelangelo engakutsho ukuthi khulukhulu ngikhulumise abantu abatsha kufanele ke sibuyele emuva sibabantu abatsha sozichecha ukuthi kwakuyini ihloso yokuhlonywa kwe-OAU namhlanje esesiyazi ukuthi AU ngokuthoma mhlawumnye ngakubala kwakukuthi sikwazi ukuthi sihlanganise amasiko nakho konke nobukhwari obukhona phakathi kwethu ngoba uzakukhumbula ukuthi sima-Afrika nezizwe esikhona ngibala 3000 tribes akhona namhlanje so sihlukile kodwa ukuhluka kwethu fanele ukuthi sizazi ukuthi ngamunye sivela ngakuyiphi kodwa hlangana neAfrika enabe kangaka ephuma phakathi izizwe eziningi ezikhona ePumalanga yeAfrika. Ikulumo yomunye umhlolo ohlaniphile komndunga ithi na ungazi isikhelo begodu ungalazi nelimi lakho ufana nelize lakulize lithini ihlangothi lakho endaweni le injalo ngombana aye ngithi nangikhulumako mina nabantu abatsha bathi Mahlangu kuba yini kufuze kani silandelele isinu ngombana bakhona bogogo nabo bamkhulu ngithi sibabantu abatsha siyakhula sibogogo nabo bamkhulu bakusasa sizizazi zakusasa yeke kusasa nabafika kwaSikhosana bazokuthi Cedric sidlula njani la nakuphahlwa kosenzani fuze ukuthi njengechegu lasikhatheso ngaleso sikhathi zabe siphila kiso kufanele ukuthi ukwazi ukuthi ubanikele umhlahlandlela nakho konke yeke kuqhakatheke kakhulu ukuthi sibabantu abatsha sizazi ukuthi sivelaphi sazi amasiko wethu sazi umlando wethu noma ngaba siqo sincane ama-Afrika akabikezelelani mfoka wethu khulukhulu nasiziza emalimini nemasikweni wabo likhona ithuba lokuthi kungalungiseka lokho na ukuthinga phambili mina ngithi asibuye emasisweni asibuyele nembo asibuyeleni lapha sivela khona ngombana njenganyana khe ngaveza ukuthi sibabantu banye kodwa sesihlukanisa bukhwari obukhona phakathi kwamasiko wethu nangakwenzela isibonelo angeze wathi uliNdebele sazi ukuthi amaNdebele nje ayahluka mhlambe ngekwengigodi lapha sivela khona ngingwakwamahlungulu mhlambene ungwemkobola ngithi no uCedric lo akafuneki la ngombana sivele emhlobeni munye kodwa ekugcineni siseseMandebele nazo izizwe eziseula Afrika boGhana boEthiopia nazo izizwe ezikhona sisesema-Afrika yeke kufuze ukuthi sibumbane sikwazi ukuthi siye phambili ngoba leyo kwakuyihloso nomhlahlandlela wokuchatha nasiya ku-OAU nangambala ubonakala omningi khulu enkundleni zokuthindana lapho uzikhakhazisa khona ngesikhethu yini okwenza ukuthi ube umuntu omutsha onekarekwa kangaka ezintweni ezenzakalawo khulukhulu udzimelela nakwesikhethu engakutsho ukuthi ke ngatsho naphambilini nangilontsha i-documentary yami yaku-YouTube i-identity nangithi ubuntu bethu ngithi abantu abatsha basahlayela kakhulu ngelwazi lokuthi babobani bavelaphi ingasikuthi mhlawumnye bahleliswa ukuthi abanye bababalandeleli kodwa akukho la ilwazi elitholakala khona bathi nabakhulumako izazi zeAfrika namkhizazi zemilando sengikhuluma ngama-historian bazokutshela ukuthi umlando wekhethu azange watloleka phasi but in this status quo ngubani othatha igadango lokuthi into le ayitlole phasi sikwazi uyibulunga nesizukulwane nesizako siyithole ikhona yeke ngiyo mina into engicugcuzela ukuthi
angithatha into lengiyi-digitalize ukuthi nomuntu omusha ngoba abantu abatsha sebakuma-digital platforms amalanga la yes nakhunye siyakhona ukuthi sibafundise emhathweni nakumabonakude njalo njalo kodwana bathanda kukhulu ukuthi into bayibukele ngesikhathi ebafuna ngaso not thina ngesikhathi esifuna ngaso. Mlunga ilutsha liyaduha amalanga la afana nalabo ke abasebenzisa ukusela utshwala nokuya emjiveni ungabuyisa uthini sesivala nje? Engakutsho mina ukuthi indlela nekambiso yethu sibabantu abatsha namkhama Afrika yayivele ikhona ukuthi sihlangana njani sikwazi ukuthi sizithabise. Kunento ezifana namasilo nakade ukukhuluma noNdaba ezitha umbuze ukuthi kutsho ukuthini namkha utsho ukuthini umvumo ebantwini baAfrika. Umvumo wawusetshenziswa ukuthi sigidinge nanyana mhlawumnye sesichayisele ngembono kodwa nasesihlala lapha sivuma amasilo abobaba nabo nabawodwa bawoda lapha naboma babiza igwabo njalo njalo. Lokho kuyasihlanganisa senze lezinto lezi namhlanje sizibiza ukuthi siyazithabisa ngokusela amahugu kodwa nasinayo ikambiso yethu sima Afrika. Mlunga siyakuthokoza ukuba nathi namhlanje. Ngithokoza kakhulu ngithokoza indaba kamnandi langa lakho le-Africa Day. Nkosi. Loyo bekunguThulani Bongwe Mahlangu obuye abegodu sisazi sizamasiko somuntu omutsha. Nasibuya entolo sirakela phambili nendaba. Sisaraga nendaba lapha na usando kufika siyakwamkela nawe. Umphathi weAmaskral ehlagweni yePitori usahlelele evalweni ukulandela ukwehla kobulwelwe bokuthulula iCholera. Kanti labo abahlaga kakhulu ngibo abaphatheke kumbi khulu. Umndeni womntwana weminyaka emithathu ubudala obhubhele esibhedlela iJubilee lokhu yawunina asalinde isizo ubawe ukuthi umbuso usize ngemali zokungcwaba umntwana lo. Bali-17 abantu eqinisekise bona babulewe ubulwelwe lobu. Umndeni lo usendlungwini ngapha awunayo nemali yokubeka umntwana. Umntwana wabo eminyaka emithathu ubudala ngomncane kibo bonke abantu abathethwe ukugula kokuthulula iCholera. Akhanga sinde ebulwelwe nobu okulandela ukugidinyiselwa esibhedlela seJubilee ebese siphuphuma ngabantu abagulako. Kase sibagara sanasilo rufelletse umuntu bana abasanasilo. A ke itse gore nka etsang o ba ke no khopela thuso re ba ba ka khona banthusa gore le makhoa ka se sebaka ba mfounela ba ranga se tlhaelle ka tsheko mmereko ke itse gore pedi le khopela thuso. Abantu abaningi abahlala lapha bayahlaga abanye abasebenzi baphila ngesibonelelo kasikahulumende. Dependa mo grants and adi enough for the grants there. So over challenging for batho ba khono ka reka metsi. And then at the end Wakathisi bama-67 abantu abangena esibhedlela ngonobangela ukutheleleka ngegciwane lokuthulula i-gastrointestinal. The department continues to urge people to ensure proper hand hygiene, which includes thorough washing of hands with water and soap or alcohol-based sanitizer before handling food and after using the toilet. We advise the public to report to their nearest health facilities when they present with symptoms of diarrhea, nausea, vomiting, stomach cramps and dehydration so that they can receive medical treatment. Njengoba intshitshilo zamanzi zinahali zithuweleliswa mthangala sisekelo rhwahlaphalako kunye nezinga lamanzi ihlangana nokhunye abanye abantu bakholelwa ukuthi likhona ithuba lokwenza ngcono. It is high time that we see the water industry deploying more of these cutting-edge technologies to ensure safe, smart, and sustainable use of water, bringing safe drinking water that meets international water quality standards to people, and ensuring that we drive more sustainable, responsible use of water. Nakusenjalo, ikomiti yeParliament ejeje amanzi ivakatshile eAmaskral namhlanje. Sikhuphukele ma-20 isibalo sabantu abaphethwe ubulwele beCholera eAmaskral. Umnyango wezempilo uthi isibalo sabantu abangenwe ubulwele lobu bama-29. Umnyango lo uthi isibalo sengiguli ezihlole ezibhedlela iJubilee District Hospital eAmaskral ukusukela izolo ngemva kwamadina likhulu ama-79. Kubalwa nengiguli ezili-18 ezithunyelwe esibhedlela iDr George Mukhari Academic Hospital neSteve Biko eTshwane. Kanti iEFF ivulele iDemocratic Alliance ne-ANC icala lokubulala abantu eAmaskral.
Izakhamuzi zePudumongo 5 kwetawungu eTlagwini Tjengalanga zilila ngobujamo bamanzi aphuma empompini zabo. Izakhamuzi zithi soloko komnyaka opheleko bathola amanzi angakahlwengi. Kunamavideo agega emahloneni wokuthindana aveza amanzi aphuma empompini zendawo asarolana aphuma nenunwana. Izakhamuzi sezisaba ukusela amanzi aphuma empompini zendawo. Indawo iPudumongo ngenye indawo ezincane etawungu. Indawo le yathuma ukuba khona ngesikhathi sombuso webuphuthatswana. Umzi omunye nomunye uthola amanzi epompini yalowo muzi. Gaza amanzi bawafumana eMagalies Water njengekampani ebanikela ngamanzi. Amanzi wepompi endaweni le sekusikhatha sarulana ngombala. Kanti izakhamuzi ziyasaba ukwasela. Kunalokho ziwasebenzisela okhunye. Bathi amanzi aphuma empompini anenununa nembungu. I'm not using that water to cook. I'm not drinking that water. So when I cook, I buy water. And I use the same water that I buy to drink. And normally when I use that water to clean, I use safe all the time. Amanye amalungu omphakathi athi amanzi la asilaphazekile ukuthi angaselwa. 20 litre of purified water is more than 20 rand to even 30 rand. Our people in town do not work, so they don't afford that kind of water. Ra lemogile last year, ra lemogile gore a le shweka last year. Ngwaga e le gone be re simolola le one ntse a ntse a le leshwela ra itemogela jalo ha ra anwa ha wa nule o tlo dira ke gamala a tswa go bereka mala bana ba re banwa bana ba bereke gamala. Ikhansela lendawo lithi umasipala bekangazi ngobujamo bamanzi. Firstly, we must establish as to whether these claims that are made by our community are true, because even when we heard about that, I went to my tap, opened it, the quality of water was very satisfactory. So we need to establish first before we get to intervene in this situation as to the claims that are made by the community member have any veracity on it. Kodwa umnyango wezempilo eTlagwini Tjengalanga uthi akunamuntu ongeniswe emibhedlela zabo ngonobangela wamanzi asilaphazekileko. Ngakolinye ihlangothi iMagalies Water ithi ithetha amanzi la ukuyokwenza iphenyo kanti umbiko uzokuphuma ingasikade ozokutsho bona amanzi la angaselwa namkhanjani. Ukuthuwelelwa kokuvalwa kwamanzi kumasipalata welikwa eMpumalanga kuphazamisa ukufunda nokufundisa eStandardton. Lokho kutshiwo zizakhamuzi ezithi batsho abantwana bagatelelwa ukuthi baphume esikolweni ngaphambi kwesikhathi esijayelekileko ngonobangela wokuhlayela kwamanzi enkolweni ezahlukehloneko endaweni le. Umasipalata udosa nzima ekuletheni izenzelwa zomphakathi naphezulu kwamachuguluko ebuholini bepolitiki ngemva kwekhetho lendawo lango 2021. Khathesi umasipalata lo ubuswa yilikwa Community Forum ngemva kokufumana amavoti enhlanganweni ezincane nakuza kususwa ANC. Ukuhlala kwamanzi okusela atsengileko ngokhunye ukuhamba phambili emrarweni okungalethwa kwezenzelo eqaleni nomphakathi elikwa. Ezinye izakhamuzi zithi ukuhlala kwamanzi akuthindi imkhaya kwaphela kodwa kuphazamisa nenkolo. Isizameleni Primary School ihlangana nezinye inkolo ezithintekileke endaweni le. Kuyenzeka ukuthi abantwana siba release early. We had to let people go back home around 10 a.m. because we could not cook for them. Sometimes we are forced to use the school funds to hire water tankers to fill our jojo tanks. This is because the municipality's water tankers take time to deliver. Nakusenjalo izakhamuzi zemakhasoni engabalibangana elimakhilomitha ama-40 kusuka eStanere nazo zilila kangako ngomraro wamanzi. Zithe zineminyaka emithathu zihloga nethosi empompini zazo. For the past 4 days we had to release school children back home because we can't cook for them here. They can't consume the water, of which it is affecting the entire township here. You can go to Extension 3 as we speak now. There's no water in the tap water. And the school sometimes relies on the water tankers that are provided by the municipality. We all know that in most cases, those water tanks, they don't provide clean water. Umasipalata welikwa uthi umthangala sisekelo wamanzi oselumdala ngiwo isisusa somraro wokuphakela amanzi lo. Umasipalata usolihlangane beyiphethe phambili bona ngiye ebhalelwe kwenza iqalo ndanzi ukulungisa nomthelela wokuqendeliswa kwegezi othuwelelako. The major cause for the water shortage is the issue of load shedding.
Eskom load shedding. Our plant doesn't have a standby generator. We do not have a direct line from Eskom, so during load shedding, as we are seeing now, our plant is not working. So what happened that what caused the blackout when it comes to water, we had the 2 pumps failing at the same time. So that really affected our extraction level, because normally we extract about 420, but when that happened, we extracted way less than that. So we couldn't provide everybody with water. Umasipalata welikwa uthi funeka imali engaba yi300 million yamarandi ukukhulisa iplant yokutsenga amanzi njengoba nesitshaba sikhulile nje endaweni ezisestanere namaphethelo. Indaba elandelako kungenzeka ingabaphathi kuhle abanenhliziyo ezibuthakathaka. Sibawa bayelele basathukiwe abantu benkomazi eMpumalanga ngemva ukuthi indoda ibulele umntwanayo isihluku. Umma weminyaka ema-22 ubudala uAngel Matukane usele athwele imikhono ehloko ngemva kokubulawa komntwanakhe ononyaka ubudala. Ekuzwakala bona ubulewele isokana lakhe. Inthandane ezimbilezi bezingasazwani kuhle njengomana kuthiwa umma lomntwana uhlale isokana enyangeni ezibili ezidluleko. Lesi sisehlakalo sesibili ukwenzeka enkomazi ngenyanga epheleko indoda ethileko ihluthule umntwana wenyanga ezintathu ubudala umma wayombulalela ehlathini. Impilo yomntwana onganacala iqindeliswe ngendlela ebuhlungu. Kuthiwa umsolwa weminyaka ema-30 ubudala onguyise lomntwana ungene ngekamerweni lapha wafumana uMatukane alele nomntwana wakhe lo. Kwathoma kwazwakala ukunganyisana nokuphudlelana. Umsolwa wahluthula umntwana kunina wayangaphandle wayombhula phasi amahlandla ambalwa. Umphakathi weqama lagutsha wazombangelana wathi kumqeda ngokumbethela ukumbulala. Walanyulelwa amapholisa. It's a dream. It's like a dream. Still, I can't believe it's happened. I can't. How come? He said he loves his child. But then, why? Why didn't he kill me? Why? I'm the one who said you must stop. Amalunga omphakathi asathukiwe nanje. As a community, we feel very devastated because this is something that is not usual to happen. So it was our first time experiencing it. So our wish is for us and the mother of the baby to get justice. Amapolisa athi zandile izika nemikhwa eyenzeke enkomazi. Police are investigating a murder case following the brutal murder of a 1-year-old allegedly by the father of the child. The incident happened on Monday around 10 a.m. It is said that after the incident, the suspect was allegedly assaulted by members of the community. He was rescued by the police. Umsolwa usesibhedlela ugadwe emapholisa. Ukulandelela le ndaba esibuya kiyo sikhulumisana nesazi sezomkhumbulo uWilliam Ngomezulu. Ngomezulu, ngokwanda ngomukhwa lo siyakwamukela endabeni zesiNdebele ku-DTT. Ngomezulu, ngokwelwazi lakho zibangelwa yini izehlakalo lapha aboyise labantwana bagcina sebabulala abantwana babo? Ngibulise kakhulu kuba bukeli. Zingabanga indlela eziningi mawucabanga nje ukuthi kwesinye isikhathi uthola ukuthi abantu basuke bane-trauma okuwukuthi ivela ekutheni ngasikhathi bona basesebancane baba exposed to i-violence. Then ngendlela leyo uthola ukuthi mangabe sekahlukana nomuntu wakhe leyo enga nokuthukuthela kusuke kungakasuki kuye. Then sekabala nezigameko lezi ezenzakele nalesi sibe sesiba yi-trigger abese umuntu sekabulala. Kodwa kubaluleke kakhulu la ukuthi ey'khathini ey'ningi ikakhulu kubantu besifazane kuyatholakala ukuthi kusuke kuwukuthi mhlawumbe umuntu wesifazane usuke kukhona ukuphazamiseka kwengqondo. Mangabe umuntu wesifazane uthola ukuthi mhlawumbe kuba ne-depression. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi mhlawumbe kunali lama-disorders esibiza ngokuthi ama-affective disorder okuwama-disorders ahambelana nama-moods wethu. Nalapho uthola khona umuntu vele ukuthi engqondweni ingqondo vele ilahlekile ngoba ikhona i-schizophrenia. Uthola ukuthi wake umuntu walahlekelwa ingqondo ngaphambilini then azange atreatiwe or wake watreatiwa before, because i-evidence esitholayo ukuthi kuyenzeka ukuthi lo muntu loko wake waba ne-encounter either ne-psychiatrist or ne-psychologist
ngendaba yokuthi engqondweni bephazamisekile na before. Enye futhi into eyenzakalayo ukuthi la ukutholakala khona ukuthi kunokusebenziswa kwedakamizwa kakhulu nalapho uthola khona abantu mhlawumbe kuba nama personality disorders. Uthola ukuthi imvamisa kuyenzeka ngobe imvamisa yalabo bantu abakwazi ukucontrola ama-emotions wabo kahle. Kodwa ama-risk amakhulu kuba ukuthi mhlambe la kuma-cases lawa anokuthi enzeke uthola ukuthi kune-issue yokuthi kune-unemployment mhlambe umuntu oyindoda lo akasebenzi then seyalahlwa yilapho ukuthola khona kule gameko ziyenza othola ukuthi mhlambe kunenkinga yezimali ekhona which is the financial strain or kune-issue vele ukuthi beyikhona i-violence throughout ku-relationship le ekhona. Enye imbangela evamisile ukuthi yenzeke la ukuthi ukuba khona komntwana ku-relationship kwabanye abantu kuwukuthi emqondweni yabo abekho kahle, bathatha umntwana sengathi i-commodity, abamboni njengomuntu bambona njenge-object enike kwi-relationship. For that ukuthi no angayuziwa lo muntu loyo for ukuthi ku-accomplishwe noma yini abantu abafuna ukuthi kwenzeke ngale relationship bayiyuze. But igameko eziningi kusuke ukuthi vele umuntu usuke afundiswe okunye inhliziyo ebuhlungu or amhame ambone futhi asafarisha ngaloko ukuthi ukwenzile ngoba ama-cases amaningi vele when you look at le ndaba ye-filicide okubulaleka kwabantwana umuntu okuwukuthi akabulawa. Baba Mgomezulu, siyakuthokoza ukuba nawe namhlanje. Ngiyabonga baba. Ziphelela lapha zanamhlanje, ubujamo bezulu buyalandela, nisale kuhle.